ka kunhun marmain area youth upliftment kabala jutip lengkot kum kamayu kala penlong ya kalempung ya kendulang kaba shisin shisnem jong ki khun samla karbi kiba haribhoi district hamadan shnong khulia ka jingthmu jong kane ka lempung kalong kum shibenta banwan ra ya ka jinge teli bar ka jinge songthu jengmut haprang jong baro ki para khun samla karbi bat ban ya mer jengmut ru halor ban penne pensa ya karukam tenrai ha baro kiliang Hagane ka lempung la pen ipai ba ru ikitiar tenrai balasna di kiri urang ba bat kiri temen kum kitiar put tiar tem tenrai bat kiwe gi jai tiar la pen ipu ipeng ru ya kane ka sngi da ki surjing ruai bat ki jing shat tenrai karbi lawan ban shimenta lang hagane ka lempung da ki nong mi khmat ka thain ki ba kan thop UMLA ka nong po constituency ba meral bonds im kum mu kongsan bar UMDC ba balajit rani kum mu sembut kongsan bar harangkat ka jing don lang kiri urang ba kiba kenthop yu ba SD matong ba premos lingdo ba landro ingti bat kiwe de kirurang ba kiba kenthop nadu kinong ilam rai bat kinong ilam snong kiba ha pa po ka rai marmain yang asal kemen pelak banwan berlapat nama ha konsensi jung i umju i kot ki berkum di tai program mar konsensi ki jung i ki de Shillong South aga ba 4% ki de ki bomde ki hasi Dekamot bagi program kita dah kiwi pas ki jai bendreu, kelak bende ki Punjabi, kelak bende ki Bengali, kelak bende ki Bihari, umtah kata, ki Nepali bat umtah kata. Tapi isu komen sibun. Kata ketika message, menang sengiru, ni don haga program kaba kum kene, kaba aim sim kaba kersim thia, nak senam ni juyo bandon rengkat, bat kemayu haga program kaba kum kini. Bat ngikit bok kuryang bat ka basong tenak ban i galong ba ka sinjam ka bagamayu ka lashim khamtam hakane ka sinam mo ban pene pensa ya ka riam ka bet ke jonghi baro ngi i kinong yalam ki phong da biding riam tenrai ka no pen kemen ban i bat ni sro tenan ban i nalor ka ba phi pene pensa igriti ku dustur ka riam ka bet ke tin ke thli kidandru ka pentra ka bakrau Berpet nak kita kui di kikam, hakim lang kesalang. Kalau bende karoi kapar, kalau bende haki awareness prepare kita pilih jupniak, pilih jupenlong nak kapor, sekapor. Hats off nak kita jumpi ni kipok kuriang. Tonang kiu sofrang sekhamat, haki jing terikam di jumpi. Kenmar kata ni sengkumen ba karat marmain ketika we nekiraj kiba dan kebenta kabakrau. Uput usam ujung pi ulong bayar kidan ginong yalam ki bastat ki bashempang bat ngi scam ba kandon ga jingi trei rengkat nagaliang garak nakaliang jong ka mayu nakaliang jong ki porlok ba horkesor karbi traditional faith association ngini trei rengkat mende ginong keren bersakmat kila keren seperti bun ki isu ki agenda kita ninga sengau ban apil sapi kalong ba dong yin ya yin ya sa da gajing ya i gajing ya teli bangin ya burung markaliang kata gadi ke bakongsan nang ni sekmat pau pathai ya gajing ruspa jong kariti ke dustur jong ke jat benreu ba ye ki jongi jat benreu karbi ki basong ki basa agane gadong bagathan lashim ya kata ke sinjam daki khun samla ki jongi ki bangalaong mene bagi dia ki lawe jong kari bagajat bendreu ko ki jongi lomda ki khun samla kim persyang ban buddin ye ki bau pa ba kakni ki le kata ka yin la shai la sisi kan long ka yin ka baja lenti kamayu ki balong ka kunhun jongi khun samla Hilashim yang ada kesinjam, ya kaban buddin, ya kaya kibau menberim, ulabu ulabenta, naga benta kajat benriu kabai kejongi. Kasa hangi kikhun, kibadang ki dangsan, kumno bangin penek, kumno bangin nai pedeng yaka. Ngatharai ba kajat benriu kejongpi, kajat benriu kalbi. Ngatharai hinom kuak da leleru bah kene kejat benriu kanja nak selapar teh. Ini bawa fikwa, bakajat benriu jongi
kandang yai ne kandang yai sa hadu kabakut jogo persai